Guys, umva muze hano gatoya ngiye mbabaze ikintu kimwe. Abantu mukunda gutukana, abajene mukunda gutukana ku social media, ninde wababeshye ko iyo ututse umuntu kuri mama we aribwo ababara cyane? Umva ntabwo katuvuge ko byavuye kuri mode mu byihorere. Abantu muzi gutukana mushyire hamwe, muba abajene abana mukunda gutukana gutera amagambo, mushake ikindi gitutsi kitarimo mama, kubera ko birabimuvuga ngo nyoko iki sinzi ntabwo nabisubiramo. It's disgusting, it's not funny anymore. You guys need to put some respect on mothers, kubera ko nimba abantu baca mu bintu bikomeye muri iyi si n'ababyeyi. Nimba wowe ufite uwawe ukabona ntacyo bikubwisha gutuka ku wundi muntu, umubyeyi we uzi ngo kumubabaza ntacyo bimaze, sibyo? Kubera ko ababyeyi baca mu bintu bikomeye. Umuco we urebye mu rubyiruko, mu bajene batukana babigize umwuga, nta soni mukigira, ntacyo bibatwaye. Ariko it's just disgusting. Just stop it. Mushaka ikindi gitutsi gishobora kubabazanya hagati yanyu, ariko ibintu bya nyoko sinzi ibyo muvuga, just stop it. It's too much. It's biteye isoni. Nuko ikiza byinshi babe mu Kinyarwanda nta nabandi bantu babyumva ari hagati yacu nk'abanyarwanda, ariko shamo birekera aho ngaho. Give women some, give them a break please, sibyo? Ababyeyi ntacyo babatwaye, nimba ari nabawe ari cyo bagutwaye gukomeza utuka abantu ngo nyoko. Ikintu cyose umuntu afunguye akabona nyoko bimaze kurambirana, biteye isoni. Niko abantu babibona bakishekera, ariko wowe ubivuga you just look stupid.